Abuzanfo yamamo adwa mama kwa bebra so mamuni amaudo biso nsamo yakekese ne anwumre yeba na yede ba besomo ya ne ewa asantemantam ne mpotamo de enne efira no pade kosi anwumre ya manu dangu gbagba se befo yire nsuo no atiegu pa eno nti ebesra do abafo no amode akontufo ne adwumayfo kofie no se ebesra mo mamo nan no embembe break ne man na mirika no so no monteso fi se kwan no so aye tropa yinim se otweri amponyankrompo no a ode asenwuma pasene no ode yebekwa akodufie asomdwem kama pa nsamo a eko twiko breman ko batani etwa krenke o mamuni amanfo nkro so a ejamon petrepe ne mpatrapa magia tum ene akekese ene ababia wo bia ne yeba nwumre na yede ababesomo ensam no edoso pa na poso ni sese galamsey nsem no amansai kamam ko United Nations mpanimfo do ma no atomo bia omosre mampani ene omayim mpanimfo nyina se ba bia du no enye mampani nko adwuma ye nyina ye nsore na ye nsuo ne ye nsase ye moho eban na galamsey nsem ya na Ghana National Association of Small Scale Miners so dia desre to Ghana adwumayfo animu se omadwene bi omafasa chencherenchere a ombekọ strike aye demonstration ombesro mo se omo ensesa omo adwene mampani da John Dramani Mahama ede na probo akwakopie Savannah mantem ne mo na ohade hye ne bo so omonto abani bom emfa emano no ba obese so mabrabo emampuntu abuso ewo mantem ne mo abuzia weni afoforo pinu a ene yakekese ene ne se kase bia wo bia no anwumre yeba na yede ababeso mo sa wotenka oboroni afomantem ne mo a ha Sompa 98.9 FM so obono istia Sompa 90.7 FM ekutemo na asantemantem ne mpotable nyina so no Sompa 93.1 FM so ekutayemu abuzafo medina ensasign na yabo amalibi aboga yenye brena finsam no yenkumo ankasa emfa emmamo yedemo ehase ede efri galamsey ensem no hoja eno ho nsem ene ho apaso sesei ya United Nations ya mansai kabunko United Nations mpenimfo na si ene mo kasa galamsey ensem no omsoso ede o manu aba betumu bie esre mampani na nado danko akufo do wachima pese be maboada esre o mamuna de hye nyina se de wose ye bia na ye nsua ese bebrebe ye nsase ye kwaya ase ya tiase mu ese dwirigu no ye bo ho ban no ene ne kire yampenimfo mfanchise ngwakwam na yentu sa na mo no openimpa oye UN resident eye coordinator Ghana member say Ora Charles Abani na odin sashe sakrata wiasia ode amagana madehie o say excavator say ye chamfan say ye de ebedie nti na ye say nsuo no a na ya nwene ankonkan nti obesere ba bibia obi bia wo bia mantwe bia o sha wo say nsuo o say yenkwaye wo sense ase no unu say nsuo no gusu a ese no na dasani wo so wasetena wote no asase so no na eye yetienti yehwese yensuo ni ensase nyina no ebetimi aboho ban eno eche so no wode enkane bi koma Ghana ma de hie bi no mu a wo mo eye ye kire na wo sa de ehu so mbesere wo dum ada se obi ansi hu kwan se bibi hawa o pese otisi abonte so na ye ye kire a bibi ansi hu kwan nemum o ye kire na wo so ye no na ohunu se emra ene enhyehye ewo man no a wotimu no na ode be ye adwuma obo besere se ye hwese ya sumdwe a ye timu ni ekramu no ye bekoso akutam sombo eche bibibia nti wo ye demonstration a no hwese obedi mra so no wode enhyehye so no ekire so no obo aposifo abaso se ne omesia ye no efi eye galamsey demonstration ehyasie ombesere omso monkoso a abotre class 1 teacher abotre no a wonoma anya no omonkoso ankutam momma omubumfu ema ne mroso ema omo enko efi ne mranche ne eye mebekwa akọ wiase no ne bia obi eho ekwakoti eno akire wo sere nananom ene obi bia mampani na nado danko akufo ado yamanyofo no political parties civil society organization ankronkre ene nananom no obi bia ensore ne imam nom se ba bia yedru no se de ensahye demerefam ne ekase mampani akufo ado ena ase wanya na sembi ene woso woka ebekwa na ye nyina no ababa yire kom nti wei eyamansai kabamko United Nations wono ekrata omo ede abrega na man enyina yento aso yeguso ademu wa galamsey nsensem no ho eja ye wompoano de na kesanyemu a ene ye wo Professor Fred Yamua eyobia okọ eye University of
your friends Beckham show said ye wo UK abonte so so wo law honum na wo srese anyam bia galamsey asema ye ka ho asemi se ne mampani na nadodan kwakufa na ba mu mpanimfo yo madwene se ifi na ekọ wo mfa license emo bia so ya no se galamsey no kwakwa ne kesiem so kwakwa ne ketuom so kwakwa sinsuo so kwakwa si asase so wo ka so mfa license emo bia biewa obisasa nyimbi ade ene ebeto o mayi edie ena ebesi wo mayi mu na biem so emra bi agara mrase bejafo koje tu mu makwabra ne timitisi kwayem ekodi gala honom no se sa mra ne mampani na nadodan kwakufa kase wo yefi honom a ade ena ebe ha o mayi ade de besi a enu ti yete honom a ye nyina ye hwa ye nsuo ne ensase eye dumpemprenso aye womi Professor Fred Yamwa ensem enie. The Ghanaians I grew knowing ought not to accept a situation where illegal mining is fueling disputes over lands and resources, causing tensions between different groups and institutions. Again, nice people do speak out when socioeconomic menace driven by greedy brigade in society causes the country to experience adverse economic impact. Finally, nice and highly religious people do not get immune to illegal mining that promotes child labor and exploitation and consequently deprives a segment of our children their right to education and exposes them to dangerous working conditions. Now, to the President of Ghana, His Excellency Nana Akufo-Addo, I understand that you are seeking extra time for discussions with the representatives of organized labor to reach an amicable agreement on their demands. But I ask, what would Ghana and your presidency lose if in the interim your excellency decides to cause to be announced that, number one, no further concessions and licenses should be approved, and number two, initiate under a certificate of emergency the repeal of that calamitous LI 2462 that legally permits mining in forest reserves, passed under your hand in November 2022 for a reasonable period until this prevailing huge regulatory vacuum in this sector is filled. Lastly, to all Ghanaians seeking political office come December 7, 2024, I think that the political playbook you are implementing now is to play the ostrich on the ongoing Galamsey debate in order not to be disadvantaged as far as the Galamsey votes are concerned. The code name is Operation Prioritize Win Political Power Over Everything Else. To you, I say, Galamsey has days and weeks to reach a tipping point, and we have no business folding our arms or plan only to attempt to protect our heritage after elections. You may win power on 7 December 2024, only to Zafonti we Professor Fred Yamwa ne yete no enken ne nyina Galahon sensem no so edina no atumubie no na Galamsey ya Zafonti ti ababeto Sompa FM ne Sompa television semtwefo yapono so ene se Ghana Roman asofo nyina akeka omo ho abomu a so don for ya dom na secretary madabudwe moje die mafusa ne ne antetenka boni bia na eja no mpetutua no mpesu na wode yeteta wode so a ifiada October bosom ne de toso dubako 11th October womo ebetie Simontene so womo de no enkoye twobo ye ena enkoye ye niabre ko ni mum ebeye womo se we protest walk wa womo enante de asibibi a kire mpanimfo wo mayi mo se yensuo na eseye no bebi ya ba bedo no nyama nyosem bio nyam pipi ni NDC ni CPP sem bebi ya ba bedo ni yenke umum se yefru kromo ade no maya dese a yenema ekono eya akobone eno nti krata wo de ba ye no wodo kire se fiada no ombehia no pabe nundu Holy Spirit cathedral ewo Adabraka bonten so womo ekohia sa no a enuom be nantimu ankra bonten so Castle Road womo kwa akofo ho no mo Ridge Runabout no be kwa akonanti afo ho be ko parliament nyina Oxford Street womo kwa akonanti ho no akọ Christ the King
cantonment no akwa kopie mampeni na nado danko akufo wachima PSC be ma boada na boboa no o Jubilee House abonten so e de nkrata akwa koma ne se be bia yedru no ombesere no ada so mfa ne nansi form na ne yakwesibro ne kan se state of emergency no wonfa bi ento be bia ye mining say galamsey say ye say ye city bia no wonfa nsa ento so na ye ntia sojafo enwumanu nti no Roman asofo wo mayimo esre obi bia wo de wo no say bia eja yo na ye gunsa o se bebi adru de so ye kristoni so ye muslim ni so de wo na petese na ugu wo ye dunsini ye wo ye bia no ade no enim kristoni nenim muslimini na enim wo so a eja ugunsa wo bebi adru de ye nyina ye nkam ntomo tonsa de afro bibia se edane dru hono a na yaba ni yaba be kan woru ho na omo atosantere annante omo nam ni nyina nekese enumere so hu ni yesi rosary ni saa na yedi dwampaye ede amom mayi wei gada Roman asofo wono makrata omo ede ababetu bedwasrede na demonstration ya na siye demo kasebe be kaya be nansani and ranted maba wobi akomo abomate concern citizens against galamsey wono mo yechire ene de twatso ne na chese etoso ene de etoso miensa na ene se woni nsa se ka kire wo obura Joe Jackson Daily Finance o pene kwanche for da no ne okoi ede ne hokoje oye kire nim John Demelu o gina dia mendisi amanyuku no wa ya waso West Ogonabaton peso so ya egasini twase wado musuko ono so ekobi efie odo dwumtini ene eja yedwuma yesu no odi mu pa kakra omunyina ekobi a ne nyina galamsey semia. I'm here because I'm joining the protesters to protest. Day 1, day 2, I was doing more of online advocacy, but day 3 today, I said let me just spend some time here with the protesters. And I think we are here not because of NDC. Even though I'm the parliamentary candidate for Ayawa's West for on the ticket of NDC, I'm not here because of that. I'm here because we want cleaner water and with the galamsey should be stopped, and that's why I'm here. I mean, by now he's had it, and Danado is giving that kind of I don't care vibe. He's giving that kind of Ethiopia vibe, but I don't think that's the kind of legacy he wants to leave. I mean, he has less than 2 months left, and I don't think he wants to leave that kind of, if I may say, uncouth legacy, which is the galamsey. He's taking advantage of it. I'm sure most of the people who are protesting today, I doubt the NDC, I doubt the MPP. I don't know their political affiliation. But what we are saying is that the government of the day should do something about the galamsey, because we start importing water soon, which is bad. I mean, of course, you've seen the pictures of our polluted water bodies. You've seen mining in forest reserves. And then, of course, we don't know why in 2022, they passed the LI 2462, giving permission to people to mine in forest reserves. I mean, which is unheard of. And so we are here. Observant to a demonstration and ranted mabawa a concern citizens against galamsey one my yen ben and send ye and da a chatwo and otese yes empedin foku kudam pino akọ yedo omo kokko jima jim jeni ekoka oma demonstration ekoso nina kasa one more kasa de etia galamsey ekoso ewo mayimu a de insu nyina eko eyeseye mu no nti John Demelu mamoni tua se sinitwa ase de wadosuko wo mu pa fie odonom ene wura Joe Jackson mu nyina ne oye kire no wono ekobi na Small Scale Miners Association of Ghana so no de adesre samakaya na wotwetwe mu ena Ghana adwumayfo nyina de krata ba tu bedwasre de se homo hwema mpani anim abro so a na wotwe ye kwakosimu no se mampani ankeka no ho a na woman huana mobia wotuo de etia galamsey ya ye ka ho asem ya ye ko ho ntintini ya na ne ye obi ne kuma ntwibosi akona ne di ti age akyerema wo nyina edu omo nkukuru omo nkaka begu fom a ombekọ akotenetene fi akodi wo mo yerenom aduane na eno
ena Ghana National Association of Small Scale Miners for so ababonting esre dwumayefo no se bebi a yedru no enye strike sem ena enye demonstration sem womo ebesre wunum se sa prime ne adwene no a womo fa so ombe ko strike yakọ demonstration no womo entwen sinsenyansa owura Godwin Ama ena eye National Secretary Emma Ghana National Association of Small Scale Mining. Forest is so esa very no sign from power befaso na waka mo asem send yan go for ko ye djuma wo forest wo no o mo djuma o mo ye no ense pa ye if say dudu wana no hwa insecurity every quiet and say yan hwe pa ye ni ya every baby a insecurity ba say ya and also say and ye to su bio illegal mining illegal mining ye ni bibia say small scale illegal mining. Study you need large scale illegal mining, you need small scale illegal mining. Illegal mining, illegal mining. Now say omo titi issues no mo fi say political activity, omo nyina yan and omo contract issue and omo ye edwuma infata and the say edwuma. Ye to so bio organized labor actually say because of illegal mining omo be declare strike from on the 10th of October. Yes, Rabbi said, Yama organized labor, and I said, demands are all friendly. The best Rabbi said, one transfer in the Minia, the Efra Pampai Befasu. Now, you to me have bread illegal mining. It said, so organized labor cost striker, or mine and Cassan is a one day soon. Now, say, organized labor support fee. Now, Doctor Fuadi Juma, lawyer Fuadi Juma, Safi Nandi Juma, or mine campo. Be na mefa kwenye isu ake bibia ready ucha small scale miners indirectly ye Observant we ayora Godwin Aman yetene nkene no echi na penia wana hwani aman sending komoma ekono wasantemantema sei ura Michael Eduje mfiso so de kakra esoso we say the man you didn't know who for so we say am I you be and cratem said the nyama isi eko na eya na eya ihia bi say na wo say ni before no e church mu ene ni sun so aye hu wo man emu na say man no to man no je na ye ka emina no say bi wo mo a ewu ni die eto na mo edidwuma isi ya e wo say bi wo mo tumi e wo mo ensem omo ehwe na saa enema no omo abro omo aye no nyina no didi edwuma na reflect ewo omo eha sisi yetini ehun se enkrata so ye wo mra enema kama na ke saa emra ni nyina edi edwuma eye ye mines ene ye oil egedi nyina no ebetimi abo ho ebai nso wo ebehwe no nipa ye ditumi ahye omo se wo se obehwe ma saa enema wo etimi ekọ eso na omo anso de wo bepe ena omo Observant we kasama for ma Ghana National Association of Small Scale Mining ura Michael Eduje mfi ena yetene nken mampenina da John Dramani Mohammed wana proboso a yene mo kase Savannah mantem num na mampenina da John Dramani Mohammed gonja de sekonkra woteja tangman so pro soro wedie wode na probono akwaku PCC na wasra desia ewo Savannah Salaga ene mpotamu se omomo no na afia bato na Ghana made she lazy ebutu amiem akwakoto no wonti entabiri mane se tabiriwa na oninkunim no dinkunim a obesese masetenum aseso mabrabo amampuntuo ebuso ewo womo empotamu no nyina mampeni da John Dramani mama aproba ode kopie Salaga South ene mpotamu o Savannah mantem no mo nsemo de tudwa kakra ni hwemo dja kakra enti ennyoma bebre a ehia se mosomo nsabeka no ayeden and ye campaign was Salaga South and I'm catching honorable member of parliament say ye jumedie no mienu ye baako o Salaga and so yemfa baako emma abromase ha if you say me ba ha che me pese me hu se nia enoma sitie o ha ezo me ba enso me ankasa mabefa mo kwan no so me say abromase for ko law for me ma mo kose if you say mo
Mokwai no. Ezu. Udru baby obeka se enye Ghana na wo. Mi akasa mi di mani abehu. Nyame adom nearby ekwan no yebesiesie ni yi amamo. Ezu afenso enche bia yebet pai districts ne constituencies no mo ya kan nipa na wie population census enti say yeba na ye hwe sa population census na yebe pai mu a maka check lora say ontro ne kratamra say ne be ya yebetimi ache mo ha na mo ankasa mo so mo etimi ahwe mo ho ai che say mo ankasa mo gina mo abo constituency Ezu Zanti weye mampeni da John Dramani mama na proba wode kukupi Savannah Mantem titru ene kurefene se abromase ye wo Salaga South abaton pesia so e Mantem ne mo ena obobo sansemi eso afiyen fa monko gumasuen na Ghana Library Authority mpedimfo ene UNICEF avansan kabunko United Nations ne fa ya na mpempi no mani te kungumasua ho akabomu a wo mo apa odwumede bi o matode se Youth Engagement Center Kumase abonten so na adekro pote pa sa Youth Engagement Center wodoma bia no wo Kumase abonten so eba bedie na boama de kire ne adesua etumpone no owura Prince Safua wono ena santimantama sei no woye Library Youth Engagement woko Ashanti Regional Library Youth Engagement Center hono mo a woye coordinator woda no abusanfo chechense mu sei ede ekire na youth no under this project no you define youth no say between the ages of 14 to 24 aya omo na work communities mu omo na ne am 40 omo betuefo ye project bi a omo ni nyina ye nwumasua menka ne sai mostly on digital platforms into ye visit schools mu ekiro mo career development seminars CV writing, interview preparation, linking accounts, a whole lot online courses. And a school, Bantman, Adventist senior high school, Yasa call Islamic senior high school, Abripo, Yasane private schools will be. Aya engagement ya ne public schools be bree anya engagement ni nyina ye de ye kiro mo edumo so Observant weye ayora Prince Safo ya we coordinator santamantama say sa Youth Engagement Center no wadano na ora apia kubi so company mfo no bi no so kakra eso so say titai butai titiri pa e die chine say ye pese ye create job opportunities enti edwumadie ba ko a ye dipa wo ha ne ye entrepreneurship a ye frɛ enkofo mu wonimdie ewo entrepreneurship tie wo lecturers obi a wo nimdie wom na ye invite no na waba ne apem rantie ne maba wa aka mo abom enti ye ko SHS ni schools ne afro mu nyina na maba na oni akɔ na die ni mu na wa kyerɛ wo mo e say enye da bia na betima tra application eta akɔpa adwuma wa wo se bibi kakra won sabeka no obetimi aye adwuma be kire okwan a obetimi afa so kra nya grant anaso benye obi ama na so wasene amwanya sa ni nyina wo internet ne so aye wo agencies omo online a wo tro proposal ama wo ma ombe boa amwanya grant dia share adwuma se na ni nyina aye bia wo so oba Youth Engagement Center na IT fo ne mpanyimfo na ho no e de wo fam abiebie wani amwahu saa dwumadie ni nyina yesa so wabotaya ye kire nkrofo ma wusua ade ye fe no job matching opportunity obi wo ha wonimade no kore wonimade nanso adwuma ben ne twase wo ye nimdie ben na wonya ka de wo ni wo school no a ebeboa mo anya adwuma eno ne ye be kire se wo ba na me bia wusua ha okra betima use Microsoft Word CV even writing proper CV account who create linking preparing linking account krana etimi boa ma wonya adwuma bebre Observant weye
Ghana Library Authority mpenimfo ne UNICEF mpenimfo dwumedia wono adie wa Santamantama setitru ne Kumasi Abonten so Youth Engagement Center wono mate na mpenimfo a omutuatua no echechi mu kakra de akere ne yegyina we so na nwumre ensama ye baba no de babeso mo no ye de mo siase ni asore ama dwumedia aka aba betwa so ginyom bejum tata kakra ansa na nonso ura Lord ni inunsa MC a owo eyetafo municipal assembly and na pamfo atranse anwumre na nkomowo a efa MPP amanyuku MPP aban Dr. Alhaji Mamodu Baumia ene ehompempra wade no omo ede atwaso ede amaye na nsana no yemfa seda ema 21st clinic abuziafo osi ateke ntini no a etwetwe wotutu na edu baabi ana ode akwa akosi duabo ene edutuo no enye dua bia na obi abo wona enye duro ene obi ato ama wakwa akoti aso bia ni eye yade efe ne sesi ateka ntini no a efri usisim efa oto asefa osrim fa nankokom fa onantu erekosi unampo no so no etimi twetwe medu baabi e ka oto no ma oje ho baabi enye eno ehwa yaresa na 21st clinic ya benimu a yese bra na into emfa emmao yewo ehwa overseas ene Ghana fana bebre na yewo hono a yesomo wo de friend ne ye monkomo 0540 311 311 0540 311 311 ena mizo ne 5G drink no yegusu a ya ye no nom ne saa so weekend mo amoye party moye wedding moye outdoor na mo serve mizo wase no mo gitum se drink a ede se yanka nko a se abrobe soso a abrobe nko a se kwadu a kwadu nko a yemfa duro bia nkonko frafra mo bia ni mizo no 5G ne de onom ne saa na ma energy soronko ma otimi de ye adwuma bia bi we sportsman adwuma wo ye no kese ye bredwuma pa for 5G no mema vim de muni nyina ema ode eye adwuma 0246 27 0221 0246 2702 21 na onu mo edi enkomo na 3A Herbal Center e de 3A co capsules abegwa so akoko no etise de amanfo se eni eduru onu no ni eduru ntina gene ni se obi eni eduru ntina waka ne saa to amanfo tirim eni eduru pe 3A co capsules nenom Food and Drugs Authority mpenifo agiatum koko no se fifiri wo minim ti de bia de na ya watutu nkokwa wo area ho nyina ho ade a wasumi yo hene ntudi nkokwa ne ntakra no ene titi wasumu abusia enye kopel de 3A co capsules ne bi no no ekoko so hyiase kama na oko anim sene maka no Food and Drugs Authority mpenimfo agiatum eno ti pharmacy shops and drugstores ahodo no no enye nakra 054610 7107 054610 7107 na onewunum edin komo yede kase na sia ye sorry ama monkai bokakra mo de ababeda na ye de atoaso tew ede amamansana kemedi aka asuma toaso medin na ya abo amale bia boga die waguo no eno na wutwa sompa die waguo no eno na wutwa sompa FM